anak kunda hiate mami lakam kuliah nade diri sekolah amena hiate mama lakam sekolah berekara mahaga kam tading kota Medan mama melihat langit ngeligas nande piring mami kuta keris panas kiriman man bandular bias dia mama ngateku buah karnea pangan itu aluras gurisa teman Dewi sudah jadi sarjana kena wisudara sebapa-bapa metunggung kam tading simpang kampus mulih kuku tak ayo lumulus barainda adikku tatapung duwe pas bagi rukus gundari bukun duwe nanda kering ngopi dak peluru tabak kalau ke tengah cuma kemamangan uncin tengah kerangan dan cinta sang adikku tak rasa kuarapkan pelabur tiku mena pangan kam kukuda singgo lewat lupakan saja walaupun pagi kena dia lanai si muda-muda mangateku buah karnea pangan itu aluras gurisa teman Dewi sudah jadi sarjana kena wisudara sebapa-bapa metunggung kam tading simpang kampus mulih kuku tak ayo lumulus barainda adikku tatapung duai pas bagi rukus gundari bukun duai nanda piring ngopi dak peluru tabak kalau ke tengah cuma kemamangan muncing tengah kerangan dan cinta sang adikku tak rasa kuarapkan anjaran si muda-muda sada pelabur hatiku mena pangan kam kukuda singgo lewat lupakan saja walaupun pagi kena dia lanai si muda-muda pangan kam kukuda si dunia hari-harita walaupun pagi kena